MCA Steve Arika we wodi ya ibono ni gari ganiti chigosori asegeti kya nyanturago asegodi yobune nchere yamo yogwa gacha na boigo gokinia hebiegwa etimu ya Shabana FC igo yekaranete aseba koyaniti ne chitimu che wodi yo na bega ni korwa sebi wango ebinene bye chigosori Kenya nigo baikeranete Eta Steve Arika MCA we wodi ebeno lero twachago goikerania ira twabataga kombe ya Steve Arika togaaka togatebenga promise abakoyinga etimu ekobwa nenyore timu ya Shabana ekare yabuire timu yabwete ndero Shabana bacha goikerania eira eribariete gonko batenga lituko lya lero tari lituko lya siasa igo tobwate siasa y'omupira bora abana baito be talent bakire asegetiga iga lakini ande bakogendera gochimoto na kitwalentera abageni bese politiko lya lero bamanyite igoro y'omupira batakonye kurusia abana ba inkaga iga mepire abantu tikobeka buna abantu bakora lesori nyumuntu agwakwekero ko muntu nyagukura nyumba kitabwati njirire ya gochimoto oyo no mupira tokobeka abana ba to identify talent koruga iga abana bagende wako mupira sikwegere koranga ekewa kelini saya baete kiagenderere mutu. Kwa majina naitwa Franklin Miheso, ni kocha wa national team under 20 Rising Starlet na pia coach wa goalkeeper coach Ulinzi Starlets. Mwanzo kabisa tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii nafasi ambayo ametujalia, na pia tunamshukuru mheshimiwa kwa mpango huu ambao ameleta hapa Kisii. Tunashukuru sana. Ni kitu ambacho tumeona kimeweza kugusa vijana wengi, kimeleta vijana wengi kwa pamoja sana, na mpira ni kitu ambacho kinaleta jamii kwa pamoja. Hilo ndilo la msingi katika mpira wetu sasa hivi. Ngosa berenga egente ko gendete kokora. We are going to come back igana ande ekaro twakorire trials baito twanyora abageni abaya ngocha tuli nande igaigeria akabere tonyara konyora abantu baito baria tutagete kiagara ntu atenga mepira ira nenka.